يسعدني أن أكون اليوم بينكم باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس. İslami Hareket Hamas adına bugün aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. نعتز بهذا الحزب ونتمنى له النجاح والتوفيق. Biz bu topluluktan onur duyuyoruz ve onun için başarılar diliyorum. نتمنى لمؤتمر الحزب هذا النجاح بإذن الله. Bu Hüdapar'ın bu kongresi için sürekli başarılar diliyoruz. ونتمنى لقيادة الحزب المنتخبة كل التوفيق والنجاح. Bu kongrenin seçeceği ekip için sürekli başarılar diliyorum. أما بالنسبة لفلسطين، فلسطين تتعرض لمؤامرة كبيرة. Ancak Filistin şu anda bir baskı altında bulunmaktadır. هناك مؤامرة أمريكية إسرائيلية تستهدف القدس وفلسطين. Amerika ve İsrail'in baskıları Kudüs'ü ve Filistin'i hedef almış bulunmaktadır.